Ngikubingelele ngikwamukele lena ke iMatigezeng TV igama lami nguTshepo Amsimango. Lona ke obeka ngumdlali weOrlando Pirates uIsaa ngokudabuka ke ungwase Senegal osedlalele ke lona ke iqembu edlala kuyiGlad Africa Championship uThongathi. uIsaa ke ujoine uThongathi kusuka nje ngoSeptember ngonyaka ka2019. Uthi ke uIsaa yena nje uyakhumbula nje kakhulu ke eqenjini leOrlando Pirates, ikakhulukazi uthi ukhumbula abalandeli beOrlando Pirates. Kodwa ke okumangazayo akushilo kuIsaa uthi ke yena ke akakhumbuli uchairman weOrlando Pirates uMr Irvin Khoza nabaqeqeshi, ukhumbula nje kuphela abalandeli beOrlando Pirates. Iqembu ke alidlalelayo uThongathi FC likunombolo 3 kuGlad Africa Championship. Uthi ke uIsaa uyabona nje ngempela ukuthi ke banalithuba lokuthi ke bangaqualifya baye kuyona ke iABSA premiership. Wena ke uthina umbono wakho ngoIsaa makathi ke ukhumbula kuphela abalandeli beOrlando Pirates akakhumbuli uchairman weOrlando Pirates uMr Irvin Khoza? Ngene comment section ubeke umbono wakho, ungakhohlwa ke nokuthi ke usubscribe kuyona ke iMatigezeng TV. Gama lami nguTshepo Amsimango, siphinde futhi sidibane noma kanjani ngokulandelayo.